Assalamu alaikum. Hare mi hewri kon fop la landis ko jawontire parti yimo Allah taw hara ko jawontire parti yimo wonɓe sivude El Haj Fodeya Image Diallo haray noon iɗon andi ko addatalan yewtugol yeesa mon ɗo ko yewtereji urgent ko hato gini kadi e ko partagede kadi ka plateforme ji moɗon kala wawirɗon jentorade men haray ɗon tora moƴƴa yon jentoro men hakkil famon andon ka fewndi kon ka meɗen ande manipulation wil fewndi ngil ka meɗen en yii ɗe a balɗe feƴƴunoɗe ɗo ko toɓɓe tati mi ari yewtugol en ɗo en yii ko feƴƴuno kon ɗe a balɗe feƴƴude ɗo ko affiche ji ɗin ko moƴƴinano kon ko nder saare meɗen Conakry ɓe moƴƴini ɗo affiche ji ɓuy ɓe inni noon Mamadi Doumbouya photoji makko ɗin ko maɗi affiché ko axe sukaɓe ɓen jeune ɓe ɓen ka axe ɓeyni ko ma photoji ɗin affiché par ce que goɗɗo go ala sina Mamadi photoji ɗin afficha no sukaɓe affiche ɗo ɓe ɗin non ko prometanoɓe ɓe prometano goto kala heɓayno buuɗi goto kala heɓayno kadi ko golla ɓe prometano ɗum non kono yehi ha finalement jaka tawi ɓe laaɓaniɓe ɓe andi ko image maɓɓe ɗin CNRD fala jonnon ɓe woliniɓe ɓe jokkiɗo Baba Alimu ɓe woliniɓe ɗo wole haalaji ɗin fo ko tawata ɗum non lannama hande kadi ƴettede enregistranama hande kadi fi no ɓe heɓira preuve ji par ce que ɓe inni ko sukaɓe ɓen woni puusude ko guinéen on woni puusude Mamadi Doumbouya fi yo présente o candidat haray noon lantori on si tawi ɗon nande yewtere ko mi onon ko yewtude lantori on yo accitanan ko commentaire ji mi anda ko ɗum ɓe wi'i wo ko onon woni obligé de Mamadi Doumbouya yo présente o candidat pour le retour à l'ordre constitutionnel donc yehi ha ɓay ɓe hendi kadi image ji ɓe sukaɓe ka axe ɓay hande kadi ko ɓe faala kon waɗi ɓe sali pat jonnugol ɓe mbuɗi ɗin ɓe baari few hande kadi ɓe ko wonno kon hande kadi relation hakkude maɓɓe fo ɓe itti few ɓe hande kadi woni ko police woni hakkude maɓɓe jonnon e yini gila balɗe tati ni balɗe nayi ni axe wal ngal fuu sina wani dara sina kabele sina kosa na bambeto sina hamdallahi fop no grève sengo huɓɓira ɗa wona kadi ɗo ha ɓe itti photoji ɗin e yii ɓe yimmike ɓe yalti ɓe itti photo affiche ji ɗin fop majji fayda ko hore laamu goɗi lanni ittede ɓe inni ɓay tun ko CNRD wi'ino kon ɓe hunnali ɓe ƴetta ɓe itta photoji ɗin fof ɗimmun ɗum kadi hoore wonnoɓe hoore affiche gol photoji ɗin fop goto e maɓɓe yaltitali ko sakkito ɗum ɗo goto e maɓɓe yaltitali par ce que ɓe yiiɗo wani dara ko waɗi congrès ɗo hecci hanki mais Baba Ali moy mi sikki ko wani dara o woni kono o yaltali o haalali hay fu semmuɗum ɗum hersini ha fe'iti kero ɓay ɗum ɗon fe'i ko yiɗon ɗi affiche ji ɗo yehi ha ɓe hendike ɓe sikki ɗo hande kadi sukaɓen ka axe fo faami ɓe jokkiɓe ɓe koro ɓe sikki ɓe korompi fo ɓe yimmi ɓe yehi boke nde mojobere boke ko yaltina ɗon woɓɓe haali ɗo 18 million euro pardon 18 milliard mi anda ko jelu frangine ɓe yalti ɗo ɓe korompoyi ton jama o yalti ɗo inni vive général Mamadi Doumbouya mo kala no haalde ɗi faala mo kala no haalde haalaji ɗi faala hande noon ɓe regreti ɗum moƴƴa noon wona o ɗimmo jammo mbiye walla no on fimu o wi'ino lawo kanko ko mato o yaha CNRD minnimo ok o yehi minnimo so a yehi a nisay ɓay o yehi o inni o wallahi mo hersini ni imo nisani ni haalaji ɗi o wolnoɗi CNRD ko tawata hande mo nder ton no hersini kadi ko naati ko nder ton tawata nano o sikkirno non o tawiri yo jama watta hila ɓay ɓe yiwi kindi e boke ton ɓe arti ɓe waɗi kadi ko hari ɓe waɗino déjà ɗon andi ɓe waɗino kindiya ko ton premier imam o Faysal wi'uno wo hari ko goɗɗo go wonno kalamu on non pottike no hande goɗɗo go ari ɗum non kadi fe'i joni en yiiɗo ko ɓe yehi kon ɗo mamu ko tawata ɓe inni ko marche de la paix et pourtant ko marche de l'enfer koko fe'i kon mamu ɗum non suuɗaki ɗum non ɓe wawata fenande jama o ɗin image ɗo bonteriɓe ɗum taw ko go'o ɗimmun ɗum ko tawata kadi ñaaki ɗin ari sofini woɓɓe maɓɓe tampini sahimbini sonnaɓe bandiraɓe meɗen ton buyi hen ton ko tawata na ko hani balɗe tati lawol ngol mamum Conakry tawno bloqué circulation ji tun yimɓe addeteɓe yimɓe yoɓanteɓe transport ji ara mamum yo Allah hawrinde en e sahaba Mamadi Doumbouya o sikki o ƴetti lenni fo ɗum ɓe yultoyta ɗum ɗo si ɓe yaltoyano e ɗum minnayno ɓe yaltoyano kono wallahi Mamadi Doumbouya ne s'en sortira pas par ce que ɗi koko ɓe ɓiɗo
o wawata yaltogo mbeɗe hooli mbeɗe hoɗɗi Mamadi Doumbouya o aroya ha kanko tigi o tawa o gaynota o ƴetta laamu mum o jonnita duwaɓe ɓen haray noon yo Allah hawride e saba kono Mamadi Doumbouya wawata yaltoyde ɗum no few o wawata yultoyde wallahi yo jama watta hiila jokkugol Mamadi Doumbouya ni si ɗum ɗon fe'i en yii kadi ɓe jogɓe gorodiri ɗo saffaji yawgol telimele kadi hara ɓe telimele jaɓa eno ɓe famodirteno ko hakkuni Allah ɓe ɓurayno ko mamum ɓe duwano tigi memmingol ko honno woni telimele on nanali ko ɓe wi'i ko on telimele goto gaynay dare lawol ngol ɓe woni yaade e muɗum ɓe ha telimele hay laawi ɗin moƴƴa ɓe wakkili ɗo ƴettugol landi crise je ɓayɗen ɗo no towi ɓe doga ɓe yaha ɓe seɗa jarema ɓe seɗa lope ɓe doga ha ɓe hewti a telimele fi ɗaɓɓugol duwa e waɗugol propagande kono ɓe wakkilaki moƴƴingol laawi ɗin fop ɓe wakkilaki fottindingal guine o ɓe wakkilaki jonnugol mo kala liberté mo ɓe wakkilaki organise go élection ji ɗin ɓe jonnita duwaɓe ɓe fena toon ɓe inna ɗo Mamadi siga makko ala o golli ɗum e ɗum fuu sumen yallo golle makko sina laawi ɗin ɗum kadi ko projet ji signanoɗi non donc yo jama watta hila mo e soutenugol président Mamadi ɗum ona hay o président o mérita inede président jama watta hila e denden toɓɓere ɗon yo mawɓe telimele ɓen andaɓe ɓen tigi par ce que mamum ɓe avertiseno sukaɓe yawno kadi ko sage ɓe inni ɓe haalani délégation addaɗo mamum yo ɓe to affice ji ɗi ɓay noon ɓe haalannoɓe ɓe jaɓali en nani yewtere mawɓe wiinoɓe non si ɗum noon feƴi ɓe yaltuɓe ɗo ɗe balɗe ɗo wi'i waɗinde yewtere mamum o secrétaire président ɗon moneteɗon Amara Camara en fof en gentike yewtere makko nen ko wi kon ɗo mamum min mi fela on ɗon ko wonɓe ɓe wernude sifa ɓen noon o yeggitino fewnude leader yon Alaji Sellu yawno innuno yayno kanka natugol ɓe baruno ɓe inni ɓe Alaji Sellu natoyta toon ɓen non salinoɓe no Alaji Sellu natoya toon hande enen hiɗe mawɓe men ɓe woni wernude sifa ɗum no donc haray ko wattango hila nden toɓɓere yo jama on andu ɓeɗo ɓe ko point si yehi ha ngaɗi tawi way laɓanimo ɗo o yalta o wawata présentade o yalta ɗo o inna ɓe ɗo fo soit o inna o nelaɓe ma ɗo o yalta o toro yafuye fino mo ina hara so immike ɗon hara o heɓali probléme kono yo jama o andu hiile moƴƴa ɓe watta hiile moƴƴa soutenugol goɗɗo mo yaltali inni ko voix publique kanko on e candidat parti maɓɓe na parti politique goto ɗaynata goɗɗo minen komin faala koye gonga ñiiba en tant que a bonnale hara ida kala leydi men